Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kibor berdepat jang Meghalaya State Pollution Control Board hakakat saudruk ya yong arajar postan kila kulara ban Pyndam no ya ka consent to establish dadap Asia ko kok kebertemu benchna ke lam kok manufacturing unit hapo pu usam jang shnong Wapungskur is gente hose strength hakaji keran makilat patai kubor wahe shnong jang dorba shnong Wapungskur ba post link dekar wala pentep baga Meghalaya State Pollution Control Board kala shim ya kini karai hadin baga dorba shnong kala IT ke jing Pyndam no ya ke NOC bla ai da udolo jang ke elaka jawai uba purman kinjing but na wahe shnong jang dorba shnong mokep uba denis yang shai. Hari ni sengi dah yo iwan mi ni office yung Meghalaya State Pollution Control Board. Yo cemo member secretary. Weda ra le wa ya ka jing Pyndam ya NOC na par lo yung ilaka joy. Akam jut le ya ka NOC wada da wa chnong yung mukep. Haga sodarik wan bu citi o Pyndam no ya ka NOC yung penna haga sodarik ida ayu ya ka citi wa oda weng no ya ka NOC yung o nam tau chnakok apo put sa ng Wapungskur. Tehini wani dayo HM member secretary dara lang ya gini ga kopi kawa NOC na padaloy berkamjul NOC na wa chnong kep da lang heki ntu da parom ya kanaya ongi wa ole mario ya gini da ole da kular wa chisen don u weng no gi ya ga CTE yung gani ga kok kawa muru chna apo put sa ng amte da kular gile wa chibit hapo soje du one team no iya kata ga cancellation yang kata CTE wo mudu chna ko po samyong